ruhande rw'u Rwanda Madame Kayitesi Alice utegeka intara y'Amajyepfo yaraherekejwe n'abategetsi mu nzego za gisivili n'iz'umutekano haba ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'akarere ka Nyaruguru. Ni nako byari bimeze kuri mugenzi we Colonel Cishahayo Remy utegeka intara ya Kayanza ihana urubibi n'iy'Amajyepfo ku gice cy'akarere ka Nyaruguru mu Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru aba bategetsi b'intara bagaragaje ko hari icyizere ko imigenderanire y'ibi bihugu bituranye ishobora kuba iri hafi kongera kujya mu buryo nubwo nta gihe kizwi imipaka ishobora kongera kuba nyabagendwa. Ku bwa Colonel Cishahayo wari wasuye mugenzi we wo mu Rwanda yavuze ko ibyo birimo kuganirwaho n'abakuru b'ibihugu byombi kandi abo bifuriza ineza ibihugu byabo. Munazi yuko igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda ibihugu by'abavukanyi ni ibihugu dusangiye imico ni ibihugu kandi tuvuga ururimi rumwe ni kuvuga rero ni igihugu cy'abavukanyi. Turagomba rero yuko imigenderanire isubira gutangura abayobozi b'ibihugu byacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi Jenerali Ntunganya n'abayobozi bakunda ibihugu byabo n'abayobozi bakunda abanyagihugu babo turazi ko bazobitunganya byose bikasha mu buryo natwe nk'abatware bayoboye intara turarindiriye twizeye kandi turazi yuko bizokunda imbere zikuguru. Colonel Cishahayo Remy yabwiye abanyamakuru ko abaturage barindwi bafatiwe mu ntara ayoboye mu ntangiriro z'uku kwezi bakozweho iperereza inzego zibishinzwe zigasanga nta bagizi ba nabi babarimo ahubwo baragenzwaga no guhaha. Ibyo bigaragaza uburyo abaturanyi bo ku mpande zombi banyotewe no kongera kugenderanirana nk'uko byahoze mbere. Nyamara mugenzi we w'intara y'Amajyepfo Madame Kayitesi Alice agasaba abaturage kwihangana mu gihe iby'ifungurwa ry'imipaka bitaranozwa. Nkuko mubibona abaturage koko ni benshi bafite inyota yo kwinjira, icyo twavuga no gukomeza kubihanganisha ariko kandi tunabizeza ko ibiganiro byatangiwe n'abakuru b'ibihugu kandi twizera ko tuzabona igisubizo mu gihe cya vuba, ibihugu byombi bikaba byakongera kubana. Umutwe wa FLN inzego z'ubutegetsi zikavuga ko abandi bacitse bambutse umupaka bakajya mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Ni ibirego ku ruhande rw'u Burundi batahwemye gutera utwatsi. Kubirebana no kuba hari icyaba abaguverineri bombi babiganiriyeho Madame Kayitesi Alice ati muri rusange twaganiriye ku kijyanye n'umutekano w'abaturage bacu, ariko ibijyanye n'igisirikare cyane ndetse n'imitwe yitwaje intwaro kigira ubundi buryo ndetse n'izindi nzego gishinzwe zikiganiramo, ariko muri rusange twaganiriye ku kijyanye n'umutekano w'abaturage ba Kayanza, umutekano w'abaturage b'intara y'Amajyepfo. Ibyo nibyo twakomeje kuganiraho, ibindi nabyo bikomeza kuganirirwa mu nzego zibishinzwe. Mugenzi we wa Kayanza ariko agashimangira ko abategetsi ku mpande zombi bagiye kurushaho gukorana mu rwego rwo kuburizamo icyahungabanya umutekano kuri buri ruhande. Abanyarwanda twizeza yuko atankoze y'ikibi izova mu Burundi biza gutera u Rwanda, iyo ntituzoyihanganira. Nibaza yuko ivyo tugiye kubikora intare iyi canke iyindi, ndetse mwabonye yuko n'abayobozi baravye ingabo n'umutekano bose bari hano cyane cyane mu ntara zacu kugira ngo ejo tuze turavugana ntagire inkozi y'ikibi izokora amashana mu gihugu cy'u Rwanda ngihungire i Burundi cyane kozere amashana mu gihugu cy'u Burundi ngihungire mu Rwanda. Ibi biganiro bihuza abaguverineri b'Amajyepfo mu Rwanda na Kayanza mu Burundi bibaye mu gihe abategetsi b'ibi bihugu bituranye bamaze iminsi bagaragaza ubushake bwo kongera gutsura umubano wazambye kuva mu 2015 ubwo ihirikwa ku butegetsi ry'uwatwaraga Burundi nyakwigendera Pierre Nkurunziza ryaburizwagamo. Inzego zishinzwe ubutasi mu Rwanda zaherukaga gushyikiriza iz'u Burundi abarwanyi 19 b'umutwe wa Tabara bari bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Igikorwa cyari gihagarikiwe n'urwego rushinzwe kugenzura ibibazo by'umutekano ku mipaka mu bihugu byo mu karere IGVM. Ni igikorwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye yashimye, ariko asaba ko u Rwanda rwatera indi ntambwe rukanashyikiriza igihugu cye. Igisirikare cy'u Rwanda cyarayemeje ko gifatanije n'ingabo za Mozambique bari mu myiteguro ya nyuma yo gufata imijyi minini yarimo ibirindiro by'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Mozambique. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga Ronald mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika. Colonel Rwivanga avuga ko inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Mozambique zirimo gutakaza imijyi myinshi zari zarigaruriye. Rwivanga yumvikanishije ko aho imirwano igeze bitanga icyizere cy'uko intambara ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique yabigiye kugera ku musozo. Inagondwa z'inyeshyamba zimaze gutakaza imijyi mikuru zari zarigarurije, imijyi nka Palma, Kiyonga, Tete, Zambia, Kirimane yo mu karere ka Palma, n'indi mijyi nka Diaka, Awase, Mumu uvuye mu mujyi wa Masimbo wa De Praia. Ariko barimo gusatira umujyi mukuru wa Masimbo De
Praia ari wo mujyi ufatiye runini izo nyeshyamba. Uyu muvugizi yumvikanishije ko umujyi wa Masimbowa di Praia ahafatwaga nk'ikicaro cy'intagondwa uramutse ufashwe imirwano yabigeze ku musozo. Imijyi bamaze gutakaza ntabwo yari ikomeye nk'uyu mujyi. Uyu mujyi ni nkawo mujyi ukomeye, ariko inyeshyamba zisa naho zacitse intege. Urebye niho hanyuma basa naho bafatiriye. Urumva icyo gitero nikirangira basa naho bacitse intege. Ugereranije nuko imirwano yatangiye byifashe n'uyu munsi aho bigeze, umuntu yavuga ko imirwano igeze kuri kangahe, birimo kugana hehe? Ubwo twavuga nko kuri 80, kuko uriya mujyi usigaye niwo basa naho bari barafashe wawita uwabo. Akazi uyu mujyi ndakeka ko ingufu zabo ziza kuba zagabanutse cyane. Ni ukuvuga ngo ibyerekeranye n'imirwano byo bizaba bisa nkaho bigeze ku musozo. Twavuga ko nibura 90% tuzaba turangiye ibintu byo kurwana, hasigaye noneho kumubiriza no kubaka inzego z'umutekano. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya igihe ingabo z'u Rwanda zizavira mu gihugu cya Mozambique mu gihe intambara yaba irimo kugenda igana ku musozo. Uyu muvugizi atangaza ko kugeza ubu icyo gihe kitaramenyekana. Birakomeye asumputa kuvuga ko tuzamara igihe kingana gitya. Ibintu byo kubaka inzego z'umutekano bifata igihe, ariko twebwe twihaye inshingano. Izo nshingano nituzigeraho tuzahita rwose twitahira. Colonel Rwivanga uvugira ingabo z'u Rwanda asobanura ko kugeza ubu n'ubwo izi nyeshyamba zimaze gutakaza imijyi myinshi zari zarafashe, hataramenyekana umubare nyawo w'izamaze gusiga ubuzima. Perezida bitoroshye cyane hari abo bagenda batwara mu gihe barimo kugenda, hari abo tudashobora kugeraho ngo tubare neza dupresize umubare. Colonel Rwivanga yemereye ijwi rya Amerika ko nta musirikare w'u Rwanda wari wagwa muri ibi bitero, gusa yumvikanisha ko harimo bake atavuze umubare bagiye bakomereka kugeza ubu bakirimo kwitabwaho. Hagiye gushira ukwezi ingabo z'u Rwanda zirimo abasirikare n'abapolisi bagera ku 1000 boherejwe mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Iyi ntara imaze igihe izahajwe n'ibikorwa by'iterabwoba n'umutekano muke bikorwa n'umutwe w'inyeshyamba w'abahezanguni biyitirira idini ya Islam uzwi muri ako gace nka